Menteri Rangba Kejelau Konrad Ke Sangma minta kesengi ula penhap perdana ya kejing rakhedap nyokusan snem jong ke Pernai Presbyterian School Lower Primary Section kebala penlong hapelau jong ke skul hakas nong Pernai. Ya kani ke skul asing house nem Syejar Khandai Spa Sanpo kum ke skul Lower Primary daki missionary kebalang Presbyterian Pernai. Berkat badang mi kesengi bagi snem kani ke skul kadang kiu syaprang. Hagani kesengi na pedeng Konrad Ke Sangma kumukongsan kaidan langru uba lambor malnyang ubade MLA bat MDC Barim Joko Nongkrem constituency kumusembut kongsan kinong ilam kabalang kinong ilam shnong nalor kiwaipan na kaliang Menteri Rangba Konrad Ke Sangma kum ke jingkershan ya kani ke skul ulapen bena ban ai arho lak tingka na ke Chief Minister's Special Development Fund na ke benta ban shna penhe ya ke ying skul bat kum juru ban ai ya ki tiar put na benta ki ke skul. Angit hambal maju ke skul hakini ki nyob santri ki snam kala ai ya ke jing syakri kala penhe pensan iki babun ki khon samla shrang bakun thei na po kani ke skul balesi don ki bayang hagi kijak ki lajong don ki layo iki kam ki jam don ki bla kentiu ki bla besa ki bla pendap ye ki ngasam namba jong ke skul ngakmi banani shkhmat ngikmi nanti ba mentangin jampat siapa jom ke sispa bendap yang sispa lagi senam ngangit senam bak syua bendap hagani kalenti ai kejemi ngin persang banwanra ban penpu penpien ya gani ke skul bakatang kiu syakmat namar kini ki hep padet kidei kiloi jom kalasyai kalasismi in front of the church elders that don't worry the footbridge which the sorkar has just mentioned earlier. The footbridge will not be constructed from the CM fund. The footbridge will not be constructed from the government fund. The footbridge will be constructed from my personal fund. And we will start this, give me some time, by January New Year. It will be a New Year gift for the school. Will extend the footbridge in the district.